Wejzer Horzna znak telikeshite, efir informasyon ravakt abun, cibirten abun efira. Ivre dazı bakenge kostefedil xat sektesarista u elvetku goverte ministrad. Bame mikrorayonit serjete razıniste, eksenadun transporte kostey, ası kuttaca akhusa gıtıxeyu ne reportaj. Karantine feste yekist radita patsa xadun dramon teatr. Президент Бибелт Анатолий Хаядреста у Алватку ваверте министрады Хагдунен бирде. Патса хады сарлевек яраны хасресте жикутбанысын кутта автомей республика кухтеревгад куссен министрады кушыты кустмыст фафылдер кененел. Xusar iristonu velvet konoverte ministra du eminiz sezem mazı bakanga kostefadil xıgdratta patsaxadı sarılavak bibeltana doliyen. Ministrini xestem geske atavgaz ve zavud velvet konoverte ministradan der. Karantino mazalta reisini feste seyracılar velvet konoverte ministrada kuşita. Dezinfeksi kuttoyt amujne ebbet afta transportun feresten. Velvet konoverte ministrada kuşita bire tekostoy Respublikon bire profilu medisinun centri sırgzunayı. Ferazen zinet temne keske kolektiven bantıs kuskum zinat bakakkanın ama serazı levak خسته سخست کنن. Оперативную обстановку за 2020 год на территории Южной Осетии можно охарактеризовать как стабильную. В отчетном году Центр управления силами МЧС Республики зафиксировал 1224 выездов специальной пожарной специальной и другой техники. В 2019 году выездов было на порядка 400 с чем-то больше, это 1738 выездов. Пожары в этом году у нас чуть-чуть сократились. На пожары и возгорания 420 раз, обеспечение населения питьевой водой более 200 раз, на разминирование 36 раз и остальные более 300 выездов для оказания различной помощи нашему населению. چوسی تازه مد خبافدستا ministrada arxaydı fədil və kostu nə respublikan ənəmən qavək kəsətəstə vədu nə isəyiv. Axam nəxəstəyraydıtta yaranı xas prezident Bibeltana doli. Fələxozdər vaid qattar kusun nəkə qavitüy. Və mənəmə və arxaydimə bastu adimacı sartlar. Banısan kutta patsaxadı sarğılavək. Без сомнения, ту работу, которую вы проводите, она остро необходима для наших граждан, остро необходима для нашего государства. И в этом плане не говорить о том, что у вас есть действительно успехи, наверное, нельзя. Я хочу поблагодарить каждого из вас за его труд, за его службу, за то, что отдает самого себя для того, чтобы свои знания, опыт, для того, чтобы бороться с теми проблемами, которые призвано решать Министерство по чрезвычайным ситуациям. Patsaxadı sarğılavək buznıcını xəstəzaxta vəlvət konoverti ministrada kuşitay. Yakost səskom cinəçisi xəskutda Respublikon birə profilu medisinun centri qarınqanən əsrəmiqdir əstə cəzaq qəvudu seppətlər bavdıskond ırtsavcıstı patsaxadı xurzaqtam. Говорили, что в течение 3 суток мы не сможем подать тепло. Вы своим отношением, своей ответственностью перед больными, перед сотрудниками, вернее, работниками нашего РМЦ, непосредственно инфекционной больницы, вы в течение фактически суток подали это тепло. Еще раз говорю, вместе с теми организациями, которые налаживали и подачу воды, и подачу газа, и распределение сетей. И я еще раз хочу вам сказать огромное спасибо. Вы просто молодцы. Именно на вас должны равняться все. Prezident Bibeltana doli banısan koddazaga ministra drazlavak xəstə əxəst ırtsavınc əbbət quraqstay. Respublikaya quxtari və qad araza əbbətlər səməsk ötsaqsavi vedamstvaya sevzərgə problemata. Və xavə kostimiz fəfildər kənəni qoddaqma. Atı farşniz bunu fədkədər. Qustar zaxtsavi texnikaya vermədər. Umanəmə udgoy məktəfəstə yuval istiqdər nisani vəgiz sərmogun texnikən. Eyğal qustar zaxtsavi sə vərəsiya qalegatimə əmgöz kənadmədər. Без сомнения, особое внимание обращаю на взаимодействие с нашими российскими коллегами,
К сожалению, прошлый год у нас был годом, когда тяжело было взаимодействовать, тяжело было проводить какие-то мероприятия. У нас был срыв мероприятия по разминированию территории силами МЧС Российской Федерации. Но я думаю, что мы выстояли против этой пандемии, и в этом году у нас должна быть возможность нарастить это взаимодействие, вывести его на докризисный уровень, допандемийный уровень. И в этом, конечно, главная задача, в первую очередь, перед руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям. وقت استراتژی اکسپلواتاسی ملور در سالجن ولوت کنوورت مینیستراد پادشاهادون فساورت بستخای президент Сармагуд хаславадрат та отфорст фадылдар. Объект госрезерва закончен. Сегодня оформляются документы. И я бы хотел, чтобы руководство МЧС Республики Южная Осетия подготовило вопросы по наименованию и количеству необходимого материала, строительного это будет или другого направления, для государственного резерва. Это надо сделать совместно с правительством Республики Южная Осетия, это надо сделать совместно с теми профильными министерствами, которых это касается. Яран خاص کروما президент با خسکوت تا تمه آنالیز سرازوی اما باید تکنوی امبالون قدرت اما یوسم سلج تردگه فدیس بازرد دکوا و فرض در آپیرادی و نقداوی سوان قطاق استما سوار از یا گالیگتیم امگوس کنات فخوز در کنانل ولدای در تا سگات ایرستون ولوت کنوورت مینیستراد سیراگو براولینیم яран خاص президент بوزنجن خسته زاختا ولوت کنوورت مینیستراد فنداگون службата اما آرنگارون управление کشتن کسی تسکوس تسکومجن اخذ کنن زمگور استجه سار خاید دیوگان زایت به نیچال فوایه اما زود زیاد در نالرد سوم. چه خطریگینا گذشت سرمد به تعلیم اینفورماسیون راوخت آبون. Ըրթնա զրազմացքինվալ սարի բորգունդերցդ գործյակ նացիոնալիստի։ Դվեն բունը դարղը կարստուղցդ ռեսպուլիկե ստալիցե գործյակ լեգմարտը ասուրնıl. Znacın əməgə isə azalı sartuy nəfəsi və də qəbatır tetsaldər. Savitun sadise fi xalde faste xussariristun ama gurcistun xsan axastet az karziste. Sxaq bastan yabunus razu wa vennaved iristun khadbar zinode фанда Кайров-Зарстовыйме. Слово Южной Осетии, вы знаете, этот термин, созданный большевиками в 1922 году, никогда это так не называлось. Это исконная часть Грузии, Шида-Патли называется. Этот термин, сам географический термин, создан в 1922 году. Он никогда не существовал, потому что там никогда не было Осетии, это всегда было Грузией. Min farasada navatsfitsagam az fanzamay ixsazamyan varma ixsave tsxinvalma arbaku tu Gürcistan mitxut takt ministrade dal khayta ama axastun akayra waqtu wits axstadaymakte Gürziyak militanirta ama axastun chibat wedon matsiyumyak sisgawed ixsaz min adaymajung tsber astagmasam bantust gorat filder khaysak uxe bakanen alkamandar ambars kundud ana khutxchen nkhmalavday wedon fastamakayna azdaxtste wits tasag wa zabunt znaje fitsag آمد تکتسیست سخینوال رایون تسرجته سندیات آلمبیگ گابویت مراد کوتست گریگوری اما تاسویت اینال و زاو سفتی مرنچندو مباخو تومایت لووا فلانه دختر تمالت گو خیرات توی آت خرز ارگون لپویه زناج رایگورم بسته فسورن تخی تسرجته ناورستوی ستخته اما سفادت دل اما گرزیا گا کوپانت صادق گای سورن راید توی گورتی سلام اختینادل ستن راید توی گرزستون مید خود تکت مینیستراد مینورد در سبر استگ مگورت فلدر خای ود نلبوت کوخه آفتمای گرزیاک نیفارمال تلخسته کود توی ایرتن سمیسن فاداترات توی آتسونن Сегодня льется кровь на нашей земле. Мы не виновны ни в чем. Совершенно ни в чем. Не виновны. Мы просто сопротивляемся тому. Мы никому не отдадим нашу землю. Я повторяю еще раз. Хоть если один осетин будет на этой земле, мы никуда не собираемся уезжать. Куда нам идти? Это наша земля. Земля наших предков. Она нам дана, и поэтому история осудит тех, которые нас убивают. Это фашизм. Я сама присутствовала во время расстрела, самого настоящего расстрела 6 января.
Я никогда не забуду, может быть, будет когда-нибудь суд над этим. Я сама свидетель того, как наши ребята просили, умоляли, там учеников они забрали в заложники, а ведь они ничего не сделали, они просили, отпустите по-хорошему, не надо их трогать. И в это время им сказали, через 15 минут, ну, вам дадим такую возможность. И что вы думаете, через 15 минут расступилась толпа милиции ихней, и двинулись на них эти орги, не знаю, это невозможные были люди, звериные лица. Они прямо с открытыми дулами, автоматная очередь. Мы заорали, что вы делаете, не надо детей убивать. И вот этот Кочиев, первый, вот наша первая жертва, он этих мальчиков взял в охапку, отбросил. Կորզնխ մալավդլ սմբելգե, գորձստույնոգ միլիցոնիր տամբարստույ, ֆաստամա ֆալիձնը իտտամասն կայնիցը խոս իս, դոնıq սազամյան վարը վդուն սրդրցը դստը, աղամ խոզը դվն բուննխ մալավդը ֆաստը, խուսարիրստուն սայրակ գորացարի բորգունդրցըտ գորձյակ ակուպանտտայ, qıqaqan նիվարմ ալթավատտար գորատը ալվարս գորձյակ qavtını pırxıstı, ama avtamayınıq malavdıstă xastun arxaytıtıl. Fandagıl pikittä sıvertüy ama çaxtüy irun odamı, ama vıçı xast axastıt suang خدبار زیناد راسیدن وونگ تبل تلویرا جیو تاکسانا تاتا تاکسانا انفرماسیون راوخت آبون Ivmiak patsachadun felvaran rawagdun tay çidetsen udun qoma fitsegen fevral mabadat tuy kurdiyetta ama fiqusin kanu felvaran tatse predmette dette maqavens udun armassa alkeder anamage qavzan vrissa gavzage patsachadun felvaran rotten Юмиак патсахаду фалворан чидатцан вуду хашчынысты цы предметте взорынс вудун фатсаган февралунг спалвертканын. Юмиак патсахаду фалвораны хадрайсыны тахайла варцы курдият савы. Вуман наман qavagу равагду фалворан та цы предметте датцан вуду ранымайын. Равагдун тасафылдар наридагандar равзашты сахи цы предметте бацаттакануй. Ама дарттар ахырма катсы валдар ахыргананду мабацавзысты вудатта. Зоныз фалворан таса цы предметте раттын qavavi. Республика ахырат ама зонады министрада курдият Прием заявок начался 23 декабря 2020 года и закончился 25 января 2021 года. Ну, для наших выпускников ЕГЭ вообще не является обязательным. Вот, и его сдают те, кто хочет поступить в российские вузы. Вот, у кого есть российское гражданство. Это именно для тех, кто своим ходом, как вы сказали, поступает в российские вузы. То есть они сдают ЕГЭ, если набирают необходимое количество баллов, то они могут поступить в выбранный ими вуз. 31 мая и закончится 2 июля. Вот в этом году обычно бывает в несколько этапов сдают ЕГЭ, но в этом году, видимо, в связи вот с карантинными всякими вот этими мероприятиями решили провести в один период для всех категорий выпускников. Юмиак патсахаду фалворандаттын растагу дуамин дун фатсагамазы ыртын фатсагаммая деккагам июлевунг. Вума валдайма валасия валдар ахырганандаттам ахыр мачицавы. Вуцыравагдунтан анаман qavagu балта арымбыртканын. Алкасы валдар ахырганандунандар удунсты хицан. В этом году 54 заявки к нам поступило. Значит, обязательным предметом является русский язык, а выбор других предметов это уже зависит от того, в какой вуз планируется поступать. По каждому предмету устанавливается минимальное количество баллов, и набрав которые, выпускник может претендовать на поступление в вуз. А вообще каждый вуз самостоятельно устанавливает необходимое количество баллов. То есть, чем престижнее вуз, тем, конечно, количество баллов выше. Результаты ЕГЭ, то есть, вот сколько кто набрал баллов. И в основном вот по гуманитарным предметам у нас хорошие результаты бывают у ребят. Юмиак патсахаду фалвораны хадрайсın sanan ravagdunta anaman gaydar falvoran rattınç uvrastagavzagay. Ender predmette ta ravzarınç desnyadavzarınç umagaska. Ne Respublika abiturienten Yumiak patsakhadu falvoran vaqt savzan sagatiristunu. Arvilaz dar falvoran ta hadraysı xusa iristunu akhrat ama zonada minavardar. Çirqotrigina plitayana kudzitazamat informatsion ravagt abun. Bamı mikrorayonu Cercita anaraz dinadavdisens axsanadun автотранспорт arach karuina glaven benatma kenebasa wifadel. Stema birechat ba festiot ve. Alchan waver samensevzert uibere kutana watskhaseg biazert stilla.
Bama mikrorayonu Sərcitə Qastkənins əxsənadun transport arıq avtobus təkəroynaqləvən binatun kəyinə batsəvən suy fədil. Açıq uttaksın evzarın kəni bərəqzin dinətdən. Balsət fistəgəy baqav zəvgar dərtsəq ratsəvən. Homəyval dayma avtotransport dəsfən 10 minutəy fıldər fələvə fəndaqıl maşinətəy axizən keynal və yevə məgəskəm. Və məgəskə birə təsəkküsmə boyrəcü kənins. Avtobusda میدم باشه ماشینا تست دیجا ماشا میرون با ما avtobus rozma kamjer zilovice nav kamilla ویسن نای مش سارازم کد مفتوجینی ما اون که ماشینا تیازمالن نالی مشوفرتا و خوسلا ورتا سن باشه نفهم میرون با من لاونج بردم قاخیاشم بوده مده شفاهم نه شوفرتا بس دشت پروبلما باشه فندق باخیزن تنه نه یول در ماشینا تصور دوی ورزیلا نه هم منم بندر نیشی نجا صندوق کای نجا یدی نیش نمیه بندر باخیزن تنه ور تاپ چیزی درازای کر باخیزای سه ماشینا تایل در وای نیچاست تسته یول در هم سه ماشینا تا کورا گستم شمن اینها مستانوف کاسه وروی یه چه سوروی من زناکتا من avtobus شور مشب جنیس من Avtobus şoförünü xəstəm qəskə binətun sərçitəsə maşinətə bağırımız komkom mədər fəndaqıl, əmə fəndaq bağıngaq dərvəyi. Avtobus kəmrazıyla otsı binatsı nalvəyi. و اشتر پرابلمات هایام کامر باشون ویجه نای کامر زیلونی من نای کداشونی من نای یبون تو دل من هرد گور تناقم پاچتی 300 متر زاد نیخوده فشتن زاد نیخوده نمن دیر باشون نپروب کای من زاد نیخوده فشتن ما فلاون بایدم هم پروب کاده فلاون بایدم دستگاه minut فلاون باید رجمه و مماشود ما Və yemaxam savta dərəmə şoförtə avtobus razilin rəstəci safta transportay baxafınc fəndaqıl urad avtomaşinətə. Səməy axam insidentdə mat səvavaytə xəybaqə və kəmin bəli və minəfələ əndər binatə əruromin. این بلتایی و کسان بان جوری من دست می نفیدین کننج من چیرین چی بافیچ ما گل لگوی در ایفس مرده با تونو ایو نگای شره شقام افاوی من انا آجنچ کوسن Автотранспортун управлении проблемой федел зоненс. Управление сарглавак дудайта Альберта на хастам гаска водонию амадуа хат на бахат дасты район царчтам. Самай камним бала ахам бенатеса машинета маурумуй. Фалаваттар насаттенс. Каза май қайода май шауш форстан. Ума ترانسپورت بام میدم کارو مشه من نرباشم بایدم ویروز مکان فلر دیو ما آستانوف که کمی دیم شه من نور فلان اتوبوس انجر بالا بنات نه بنجوخ مفت در وین بایدم ماج بنتون رباس کردن در نوین بایدم ماشین توفت افزار و اورد وین بایدم ما اتوبوس لیخگاه وی ماشینا نو مدکم کتفن دفته باس کردم میاد فستا مرا راخیزن کنه ویش بنات منزن و شوفیرم در تنزن وین بایدم شمر باشه رازی لای ماشینا ما بنات لا ما بنات سارن تاج وین بایدم تنزن ما هایت خی اتوبوس آخیزم بایدم میده که با مت داغ با مشور ما بالام بایدم هم فلان بایدم کشه بالادت خیادم کزنه قاست کننج در چفتم نمو ما مدام راز در میده گله دیرشن نولمی آدم سخرک در برگم بارنج فلشمی في قوسن كنم وشاده من آش ماشینات خیشتن در ما شکستات ماشینش کوسم ما شما سماشیناتن در ریسکت ارومی ما آدمان وشو از زوجینا دای پرت کنیم ما شما مال تخصی ما اتوبوسن در بالام بنات هم در باز کردم کم زیلا وش بنتین وش شما سومبون جینی ساس خروف کارستر من گورت کد سوارتم افتم در آورد شب جینیس من اینو جینی سومن در یخی بنات Dudayta Albertın xəstəm qəskatsı problemun uavar zona patsaxadun avtoinspeksiyədər milisi kuşətə ara xırbat səvənsəmə profilaktikun besedətə avadzins maşinətə xitsəvdimə fələ problemə vəttər niskotsa kənə. Fenda catsı xaynəygənən əməvətsə yurəstəcə axizöy duvə rog maşinə. Avtobustan tavzarın kənə uəldəy zincinətdən. Uavərmə karzdərkənins fenda qarınsı maşinətə urədəstə uədun. Avtotransportun upravleniyin nefsi bavərtö əvvaxs rəstəcə atsı problemə əskutsa kəyir çəvzən. Bəzir testəyla küzeyta zəmət informasyon ravaqt abun. Karantinə fəstə kusun rəditdə patsaxadun dramun teatr. Rəməst spektakl tədəttin rəstəcə xəssəvən sərmagun sanitarun duməntə. Fələvəttər teatrən nəmayə bu nəv əpbəd qıraqstəy kusun. Цаманов təu ifədulu sozitə Fatimə reportaj. Pandemia festival ganzavgora na kuskabun të festa poca chodun teatran sabırga yakostan didze. Stefora sam teatralu sezon qomaraydı të сентябрь-ноябрь майта. Нер театр байгум цус синема кашчета хаядистей. Работать надо готовиться уже к дальнейшему показу спектаклей, надо возобновлять репертуар театра и в данный момент
нас на сцене идет репетиция спектакля по пьесе Красногорова «Любовь до потери памяти», который у нас был заморожен, опять же, в связи с этой пандемией. И сейчас возобновляется. Я думаю, что в скором времени зрители увидят эту премьеру тоже. Խիսանը ռեպետիցի տավախցան ծուստատալանը ֆստպեսա ֆաստակ վդիսա մագասկա սպեկտակլ բացատականը նվադել կացը ֆստրծտ խուսար իրստոնը ադամը գենացիդել ֆստադը ռվնալդստը ինը սպեկտակլ тавդիսը մադար ֆալոսը նրմա աբուն ու վարտամգասկա ֆադատիսեր մաստер սվալատան վարտ սպեկտակլ тавдисынан. Это представление, которое мы показывали на Новый год, это вот спектакль, который всем понравился детям. Это приключения смурфиков. Детские спектакли у нас их в репертуаре несколько. У нас есть в репертуаре «Зайчий счастье» по песне Василия Техова. У нас есть «Волк и зайцы» по песне Сармата Кутаева. У нас есть «Красная шапочка». И вот будем практически на следующей неделе возобновлять еще спектакль «Бременские музыканты» режиссера Эдуарда Келихсаева. И я думаю, что вот эти спектакли будут таким радостным событием для всех наших детей. Ծուցատը տամիրլանն խաստամգասկա պարլամենտը ծուավար սվզար դույ ֆեստիվական սաբուննավը պատ կուրախսայ կուսն ամախիստար կորոդաման спектакль тавдисен. Морально мы не можем на это пойти в связи с тем, что мы не уверены, придет ли зритель на этот спектакль. Мы не уверены, артисты это выйдут на сцену или нет. И поэтому хочется, уже пользуясь случаем, обратиться к парламенту, к депутатам, к оппозиции, к депутатам, которые находятся в оппозиции сегодня, обратиться к ним, чтобы и они подумали о театре тоже. Почему? Потому что все-таки тот объект, который на самом деле сегодня должен работать во всю его мощь, он не работает так, как нужно, и мы бы призвали просто депутатов найти пути примирения, найти пути компромисса, сесть за стол переговоров и начать эту работу, чтобы мы тоже могли нормально работать. Ծուցատը տամիրլան կուտբանսան կոտավը մագասկա սպեկտակլ тавդիսն ռաստաջը կաղկացանց դասինադը պատ տումանտադար. Ծոցի թվացի մախարի բաթարնուլ տատատակսանա ինվարմացուն ռավաղտ աբուն. Ախեմ ու դստնոբուն խաբերտը, նարոդով են բելդ մեյֆիրը։